pe dong gute ma ko ma ti me ko well jamane pete te ma yot dang ma tika na no weng ber kan ki go kan ma chari yo ma karwa kan ki ngwe rio piri karwa weng tamanong tie kum dang ma tika bodo ko tigi mege ma ko kan ki twi ne chan ki kar ki weng dong dare ki dwa ge o dare ni ku duka bodo piye ma po beru mo ma pier beru mo ma very important mo gënu kër ci ñu ban dal wan ko kuy so ini ana tell what ni kuy ni betum ni kuy ni kira na kwere ana talo tete weng team bus ni ko do okay men pinang na ba but ari am kene football ngeo ki bora kanyi bien kira wa na kwere wa cha ko rie manake ci ron line ber manak cha manak ci a few bertie Cardano ko do weng okay ana talo team bulo ne ana tell team below well yes afoi mata ntamiti ni kompi tamatie kompi ene koman ke joma tika na wen kilimo dong moris arani de terrorist kompi an matie ka timeti ne ba monyi wan lo bol kui wati ki chwe chwe ma tek to twal yan ke tika vora be ke tika tikki to miano no be kwere yan ere mo kene ko mbere wan no ngitia ko non e mege mo kene ko a ki tian me bieno era ko mbere ni wa yogi me dugudo pere pian ke riemo ki o wen ki kan ki ngwe ku do mo romo ci ena no chalo vuara man ti yema no na wi mi ba moñ peti ka wot ki to ku yib ka mo kene ti ka wot kwer ni ene ki to are ne no ne kwer ba moñ ki ro ti ka time kwer bare neno ne itombe inawe ngoge ko ma tiga time we ko do tiga kok nyo ka beauty ma tek twale ki neno ni ma charo vuli no we ngoge ko ma mero ti ma in pe mero ma pe ti ni ma be ki neno na chalo an ade neno chalo vuara ti ma tek dare ba moñ beru chalo do no ke chimo mero mo ni o mio ena yo chera nyima nyim eto i ba moñ wano de yer la tele wa ke miro wa eto ke ka di no wa di na me yer ngam ma ngaro mo ni chune pe mero okay well atigo mara chel ko bien ko pe dami ko ma de chel well apoy now iti kinda bol kui ati kion bol kui ni ti buk ma yelo ye ma pedon chwa ade tama winyo ngor ma ni kiti wajani la ko buk ma yelo tiga ti me area mo kene ma kiti kelo buk ma nyan buk ma ni ma chan ma ki verifying yam chan ma no nying lu bol kui ti yeri petie ka bino iti ngaji kom ginano ati ngai inero chalo wachini eoni betima factory lokbe bol kui do tema ye pedo betema tema do tema bara don kui ya ye do pen nying mara don te chan ne jono la ko me chan ki ka kero da buk ma nya ma pol nying bol kui ti nyi bol kui don pe ye ko me chan so nying maga diga lunga weng nying manyen madane ko ngi paka ma nya ni kro lo nying dan mi are ro no nying dan pa ko me chan ti ka ti na ma ite ka na ma ni nying kro lo nying mi are yo kum joma ti nying dan pa par bitika okay and then kamo kene tie ma kene boss ni line te ma bo ki go down ki kara pa na mano ye gen matiti me ka ke re line pa boss me ma bo kriya ma dana na kriya ma dana da ko wa da jak dan lo ni mo ne be go down mo ene gen ma wan pe wa mer ma charo wan ko pi no ke tika to wa mo okay yes but it tell me in answer when koni ka gwa koni riye bu beti bu ko tika nano ke tika lo ngin dano but results me lo ngin dano pe tika karma be de twal in a few minutes makoni gwake beriye line tamu macharo vulu unal tell wani kanyi peki luon what kind ngagi ko mani beti ma bu yiki in me bolukui because ka kan peki mi that opportunity meri line no do peki ka me bolukui te ka ngat ma in pe mer ni o karro ko in fe o ngat mer ni itamne oni ginamo tema ke ramala khona ye bi kera yera pen ni achel wan macharo wan bol pi wa ngey ni nying wati ka mon an o bi no no ni pe so no mer ker an geno wa tika ke la yera kama ke tika bol ye kui pen ni bi man di suani i bol kui ka mon ne no da ni per pe no ma mara wa no ke la yera so wan mer ke wek dan bol kui mar wata ke tam gi mer ke wek dan bol kui marwate kitamba dan ya ko mer di very good yeah. Well for duak duju matino boy tambe pe tv watika teme ke tero me kili update duju ne o ya giki mekwi man a polling station a chel mo dong makawa wagoro doge weng chikoni utiano wabi kele results mekwi duju matie igulu city i west ki east ka chel ki gulu district report matie igulu district beretima liet mapegute kamenone Simon Warach Rayoti Kachelki Okot Richard Gitika Teleki Boxing Magwad Twal
wabe mi update ini tuju itame be TV channel. Bet chok is subscribing.